taku hoe. Nui tapa nui o te waka e takoto nei. E kura e rara i ora te mauri e. Ko te poi nei, ko ngā kupu i tīkina mai i te tahi o ngā karakia tahito no te wā i whakatere ai te waka o Takitimu. Ko Takitimu tō mātou waka, te waka o tēnei pekanga o tūranga o Te Aitanga-a-Māhaki, ko tamatea ariki nui te tangata ka irunga o taua waka. Nā, he karakia tēnei. He karakia whakatere i te waka o Takitimu. He nui ngā kōrero tapu, he nui ngā kōrero hira mō tō mātou takenga mai. O tira mō ngā taonga i kawea mai ai e Takitimu. He waka tapu te waka o Takitimu, i hara mai i Hawaiki, nā i arahina mai e te tahi taniwha i Hawaiki kia tai pai mai ki koneke ki Aotearoa nei. Ruruku te i te rawa wa tapua tāne o te waka e takoto nei. So, ko tērā wāhi katoa, ko te whaka tena i ngā wāhi o te waka, kia kaua e pakaru, nā, ko te ruruku ne kia tīna ngā āhuatanga katoa. Ko te wāhanga e whai ana, e whakāhu ana i te nekenga o te waka mai i uta, e ki ana i te wāhi, i te tahi roto, e ki ana ko te wai o piko i whiti, e mua i te terenga o te waka mai Hawaiki. The original music would have been pulled together by Kanitiwa, Ani Tauhuka, those two especially, with Albert Whanga. They were the main people in there. So Kani and Annie were the instigators of the whole Waiհīrere haka space. Takitimu was born in the time that they would have been in the 50s, early 50s. Whakawea te waka ki te wei o piko i te tri. Te whakatoi a te whatua o hoki ai. I do remember we did a single short, double short, single long, and I think we also did the double long in that poi. I also remember my poi getting stuck up in the microphone, and at the end of the poi dropped from the microphone right back into my hand. Wasn't that something? In 72, we were what was known as a motley lot. There would have been very few of us who spoke te reo. But the thing about it is that we had amazing tutors. We had amazing people who communicated a love of what they were teaching. And so we performed that way. And so in 72, there were people on that stage that were between probably in the 70s, right down to ourselves. And in those days, we were something like 17 or 16. And we really were not the chosen, haka greats. But my God, we shocked ourselves and we shocked the world. That's actually such a neat poi. It is.